Hello, good evening. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandok sa Northeast Taluk da Chan MAIBAM na taram na okchari. Matam gi tholopa tongan be isu singi matang da khanane na ba semzari ba platform Northeast Taluk king asi thamzari ba khanaba topic di Manipur Da Anouba Leingak Lakladra haba question sini masigi question si khoi mamangi chai 2025 tagi koi 25 mayai chalak padagi dumak hangaga la aba question ama khagni masigi pakhum se koi gi PR government asu piba ngamdaba aduga hana leramba government sema bhai batare madigi leaders in asu piba ngamdana ngasi fawa dum la kan da hosi se 2026 ke hosi January gi date 8 yorabani February gi date 13 dadi Manipur da president's rule lerakpa 1 year complete faga dorabani masi fawa gi mamangda Manipur da Leingak ama semhaudaba taragadi assembly dissolved over ba अखोगी स्टेट पुंबदा इमरजेंसी लाउथोकप यारकपगी कंडीशन फावबा लेबा मसिना मरम ओरकांदा प्रजा सिंगना हौजिक लेरिबसी अखोगी करम मतमदा गवर्नमेंट से सेमकतोरिनो सेमदना दुमक तोखरदोरिरा असेंबली डिसॉल्व तोखरदोरिब्रा हाबिगी क्वेश्चन से हौजिक प्रजा सिंगदा यामना चममनरगा लेरिबा हाबे तारे अखोगी अदुबो टोंगान बाय अखोगी सोर्स सिंगदगी फंगबदा अखोगी जनवरी 26 फावगी ममांगददी मणिपुर दा लेंगाक अमा सोइदना मगी सेमकनी हाबिगी टोंगान म्याम फोंदोकनो पसुलै बट अदुबो मसी असेंबोना सेमकतोरिब्रा सेमोदोरिब्रा हाबा क्वेश्चन सिनी बट अदुगा if karigumba government se sem taragana khoigi kuki jo MLA singdo madu yaudana government se sem ko yaga do ribra makhoigi satagi di koigi su group ta leriba koigi KNO sing na di habitare makhoigi leriba MLA tara se Manipur Leingak semakba matam na makhoi se yawa yaroi habagi akan ba instruction ama khaksu pi ba leri adubu yamna koi ngarang se habitare ngarang se koigi national media habitare koigi aduda interview ama khak pi kiba matamda khogi kuki gi one of the leader habitare khogi Paulelal Hawkifna phongdoki bawafam se new government ama semakpa matamda makhoi se participate tawgani however karama matamda participate tawgani hawa matamda khogi makhoina talaga lariba union territory separate administration ki demand se khogi newly form torokotori ba government na time bound amagi manung da habitare masigi manung da makhoi gi demand se pigani habigi promise ama taw taragani makhoi government se mada participate tawgani habigi wafam phongdorok pa habitare khogi ETV Varat da ngarang se interview piba matamda mahangna wafam se phongdokiba masigi matang dani khoi khana nagadori pesi khana na bada saru yabina bai khogi studio da lengshidana leibire ba expert panelist mem da tak chige han de kai khumna bo chige social activist oza asangasar oza wi kai khumna bo chari Anisuba panelist Manipur Pradesh Congress Committee ki spokesperson Biriba advocate Dr. Ravi Khan oza busu ikai khumna bo chari ahom suba panelist THADOU leader oza Michael LAMJATHAng aten matam gi manung dai khogi studio da join to birakani ayahan base oza asangasar da gi lakchage oza koi hojik se hariba khoina ngasi topic oina bukhachari ba question se koi 2025 tagi hangaga la aba question ama khangni masigi matang da tongan ba koi gi media channel sing da even ekoi gi channel se faw da tongan ba discussion mamam su tawraga lakrabani adubu tongan ba panelist sing na sum koi gi oiba wafam sing phongdo pa su laikre koi gi government se semak pa yabagi possibilities lay but adubu karam kana sem go doino habadi khangba ngam da bagi pon ama khakta lay ba adubu housing naksala matamda February 13 di kuidre naksala matam su so housing fawda government semak pa yabagi koi gi clues amata lay da ba habitare koi January gi date 2 da di Delhi da governor yaur kana governor amadi koi MHA ga koi meeting ama khakti funky hariba meeting du di koi Manipur gi lay ba law and order gi situation sigi matang da review to ba meeting ama khakni haba gi wafam so phone to palai adubu masigi matang da koina oza da lakchani se government se PR lenga 1 year complete fajar kan da koi step kani haba gi asala bi brand kamai thamini goza jan jiki lay ba Manipur gi situation position habitare problem punamak se Leingak ama lehange haibada yamna thodokna luba nate leibe yate lehanbe yate haibagi formula rule karimata leite sum lehalo haina tum lehanda bani mase haubudi gi ko ada lenga ama lehan khrage hairadi ai wakhanda karimata madu lubadi nate leibe yabagi pota adum lei maramdi project MLA se machine phajana suna leibani MLA machine sudadana akhagi party ki crisis achauba leiba natraga karigumba adugumba problem amal lei hairaga natraga MLA sing disqualify tawkhidana adu tawe ada tawe haibagi pot khakta nate Manipur da conflict ama lakpadagi conflict to leikhi haibagi tamakta madugi tamakta ngasai gi
cookie MLA sing khara sena akhoi madu CM da sokal roy aduga akhoi lengak semba pamde haibagi madugi moigi tariaba demand ama lakpadegi lengak se leitabani haina lawe ado hojiksu lengak semge hayu kanda semba yaroi semba yade haibagi rule leite u leibada hayi hanjik musatum semba ya adubu masai BJP gi lengak ngak ni base kari maram gi semdabno kari policy leibno kari agenda leibno haibado akoina haining dare aduga akoi kari khalib no ado akoi BJP party mak ta yauraga chatpa natabne adudi akoi khangdare ko adubu aida sum yengba kanda cookie sing MLA sing na semba yaroi yagani akoi yaugani yauroi haibada lengak semde haibata radi Manipur se cookie na adum overall rule tawraga leire haibase haiman lo haina thoi aduga BJP party haibibase sum cookie gi makhada laikhrabra haibagi question achawbase dum akhoi da di leitabana te ahum subada ngasai polela hokipna hairi bado madu adu tawe ata ta since madi MLA amani ma revolutionary nate ma political social atopagi leader sunate selsogi revolutionary singna demand tawba haibaduna amani but polela na MLA ma weraga masi haiba ngamba haibase ngasai Manipur gi leader singi lairiba MLA singi magun nataga BJP gi magun du khangla kanda hairakpara haina idi lawe otherwise ma BJP gi MLA ma waina party gi worker ma waina nataga MLA ma waina mana smaina yamna openly yamna kare sera broadly ko yamna thona leina haiba ngamba sidi moina tawningba tawba ngamba kuting mangang lasu Manipur gi BJP Pradesh na committee na karimata moi mathakta action lokhapasu leite explanation call tawbasu leite notification people leite adana madu gi tamakta ma ngangba haibani haina idi lowe otherwise ma MLA ma waina di asikumba langba yaba yadabagi rule su leiramgani aduga party gi manung su leiramgani party haibse akhoi constitution na loin leiba party ne haba aduna madu BJP na dom reply people oisunu adubu aina sum yengbada hojik lengak sem daba aduga polela hoki khoina dom ngangba tawning tawbasidi MLA BJP gi party manung da Manipur gi hiji leiriba BJP gi leader sing khra se yamna sonmanba kumna ui yamna sonbagi go moi adom ai gi wakhanda chahi ani tangkhai se da government to na government ni state to na state ni people to na people ni public to na public ni do party amo oina di ai di moi karimat thabak tawdabra action lokhatabra lawdabra haina ai di lawe ana hojik lengak lakatabra Manipur da Anouba Leingak Lakladra haibase lubo ponnate ichan aina haise lahan ge haraga dum lahan ba yai lahan loi harade lahan dre ko adubu hojei akhoina pawlo bo khopa taba da di tangkun matung da di soidana semlaga da male semga dore haibegi potu adum tai adubu madu asengba oina semga dara semla da haibedi kanana so khoi haibedi ngamdre adu semlani haibegi pawde akhoi adumaina khale maramdi karingba semge harade akhoi February ki 13 mamang da sendabadi shya yaroi madu sendaba kanda February 13 yawa kanda de dissolve to natana pambe atopa leite rule ki ki matungi na ko aduna madu matung da mamang da sendaba yadabne na madu seningai honarak pani haina lawe adu honarak po weresu political haibase party haibase manung da rest tawna banena amana ai waigini ama waigini haibadu da yanadaba taradi semangam da bo posu thorakani mana waida muhuti awerasu no haibase political Manipur gi political scenario da kaino se da yamna thokale ko asigi trend se adum thokale adana hoji lenga amalakadra haibase hana su lakpa yarabani adu hojiksu laki heradi adum January manung se da akhoi adum lakpa yarabani hojikti aina lakchaning ba wafamdi ichan kari ki tamak da government sem da buno kari ki tamak da la loi da buno adu hoje polela namu haure government ama sem ba kanda cookie na
yaradi semgani cookie na yadradi semoy cookie na yaradi chief minister mi adu oigani cookie na yadradi chief minister du oiroi cookie na support to ya semba yawgani hardi government lakani government cookie na yade hardi tum pr thamkigni haiba taradi center do center do cookie na adum lay khrabra cookie ki khut lay rabra haiba se akhoi projati question tawninge ba aduga manipur se loinamak se lairiba jati khutimak se laimina maitai pangal lairi naga lairi mayam lairi sidi maitai du to maitai se mi yamla so ngasai unity laitaba mla hamfu lairaso madu punba haitabadegi adu ada taw hairaso naga sing lairi ko mayam sigi mathakda sum cooking na loinamak se overall se rule tawrabra haibagi question achobule maramdi government ama semba haibase political party ama leiba haiside ichan akhoi ki tribe ta community the based out the haijari ba sidi community ki tamak ta nati habago aduna bjp da cookie yaugera yaurera naga yaugera yaurera maite pangal yaurera mathau ta de haba ko congress so dumangai sidi political party ama ne ko adubu hojiki sidi bjp sida hojik cookie MLA sina support tawdradi government semlaroi hairadi BJP ki party se cookie ki oikhrabu kumna so tum lawbu yare akhoi de hairani abuko sidi BJP ki kaino sidi cookie ki party oirabra adu ri no hoina cookie ade haraga sonda de BJP sokali se karino haibu ki question su akhoi de tholokani abuko akhoi de in general da ngana boane aduna ai wakhanda de adu question le aduna waiter assemble political party achumba adu ki ada ki oiba taradi waiter cookie MLA na support togera tawrera yaugera mathau tade khoi hana jo hanjin haibudo mathau tade seda khoi gi state ki oina khoi gi government ma semba kada MLA kari ba masing do hoje cookie lothok raso MLA masing suna lairi aduga masidi NPF alliance story MPP su dum yauri chanada da united su dum yauri adu ri masing suina adu di government dum phajana semlaga run tawlaga people ke attachment tawraga kamai tawsira haibadu madurom da chathabana phai aduna government sidi semba yarabani adubu semba yade haiba region du di BJP party ne pigadabani ai khoina hangjari sigi platform gi through the go government semba yadabagi lakpa yadaba yade hairade madugi maram du chapchana khoida piro ko ai this platform through the hangjaninge ani subada hojiki akhoi ki garigba semde hairase semde hairade handakti extend tawbadi yaroi aduga tawge hana khali taradi hore khangde India se hojik paliba se rule law act su chapukum chatabukum na tawne na sumai extend tawraga MLA singsi tolo dum chahalaga ko adum leiba taradi adudi suka kana da bopot ni MLA singsu hojik government sem ge hardi semo the word de hojiki pifam da dum lai taradi loina resign tawbigro id ko loina resign tawbigro hojiki pifam si da tawba taradi public ki tamak ti soi MLA singi di kanai moi de facility everything phangai tolok chari MLA ne haina di dum lairi adubu khomkhut pulaga akhoi gi bucket da thamba kumna ko dram da thamba kumna thamjalaga wa ngang handare leng handare akhoi hairaga akhoi di adugi hojik PR thambane na adu upai leite haigani adu sonda MLA gi tha gi thaudi lauraga dum chali quarter da lairi ising fir phangli wa everything allowance phangli aduga tolop chari aduga MLA local MLA from phawada adum moina phangli tawri aduga sonda na lepak ki khangde praja ki khangde people ki public ki grievances ki issue ki justice ki wadu MLA singi mathawni tawo ngamo salo hai kanda de akhoi ngangba ya de sappa ya de tawba ya de heta haiba go aduna akhoi da yamna controversial laikre aduna aina khanbindi MLA singsu khra ikaibdi khangbiyo hada government semba ngamda tarati masa na resign tawbikro aduga madu kari lakpra ibn nauna akhoi ama tawrose semba ya haride punsalaga hayanchima sembikro akhoi di semo noina noai jaro government pyro lebak sengkolo public singda seba phajana tawro noina oi riba MLA oi bedu akhoi su support tawjage haibani madu da akhoi na yaning da kalak chabagi ka kaimata laijade ko ada sigi tamne na phajana mapung phana tawro
Kanagumba MLA de Mapunsi the Kara the MLA Su Yaurina, Hadaki MLA Tamsida, Pajan MLA do Habio. Suka Kara the Miyawi go, Matanga, don't generation Lawi the MLA Yaurina, I don't buy MLA Kanku Kaya Yauri, and THADOU THADOU is no MLA Kanodo Kato Habla go, Lehaninge Maramdi. MLA suka karoi the ba mapunsi the yaure yabudu mama na hona jabani ai oiradi aidi nahan hukum na aidi MLA resign torongani hojiki phifam se da ai MLA oina leiramba ai nahan resign tokre sidi MLA oibi gi career tha lege ko chan aduna akhoi se ona taina bodo hainaraga kuki da dum blend tawe adudi manipur sarkar se manipur gi kaino se kuki na pankhrabu kum oirene kuki yauraga MLA form government togani haiba kuki yaudraga di tawre haiba hojik government senga tamse kari party no BJP party na tro adudi BJP sisu pi kuki ki party oiradi to piro akoi yauroi ge abako somne kuki da yade adu tawde separate session tali da akoi gi kariaba corruption kariaba war on drug terrorist ko adu ada adu narco terrorist ka haina lauraga More than Manipur control tower later, Madu party that Queen Abu support tower later, they away Shibo Kakadai the Chalu the Bono. I am hiding with the PJBCD cookie Sunate, Adugisnate cookie, Makata like the other, Chapter Action Local Pio. Chapter Action Local Pio, Mogi MLA, cookie BJP MLA Krana, hanging but Lang, but something but Mayam Rami. So then now, quite Michan Chambuanate, justice. Your former chief minister na audio clip ama viral chale hai kanda de cookie gi humena pukhalaga Supreme Court ko ina tawri ko somda na polela na so langbo myam do bo akhoi ta da khang aduna maduna gadai da thamga da ba aduna potu sum justice later ba balance da ba kumnu we idea se kum se yaning de aduna BJP se cookie gi party ni haira de adum declare phajana tawbiyo aduga Manipur se cookie ki khut lai khra de phajana adum declare topic ro aduga ngasai ki naga singsu MLA singsu adum mi yes man tawraga amana haiba da adum madu da illaga follower oina ko best follower oina good student oina chapi gunu naga ki phajana stand ama tawbiro Manipur gi interest phajana stand tawbiyo moi hai se kumai su cookie de kibegira mai tai de kibegira khangda sigi janjar da yaro ne yaw to akhoni lebak ni ai MLA ma thau taw do be ade ai sigi same oi do be ade ai mantri oi do be ade hana silona adu MLA naga ki MLA mapal lai sin gi dai te loi ro ga claim taw ne akhoi chief minister oi ro ne akhoi da piro haina semo na go adu sunate BJP de sunna ga ge MLA dum yaw ri ko amada su yaw adugan NPF ka alliance tawri adu hoje ji MLA naga MLA masing su mapal lai ri adu mapal si dum haire ga ising da tawraga adum chatpo kumna go karimata maman value laita bagana nusi silaga haire ga chappo mongda chali ba adudi maite na haibudu inge haina ngai ribra natraga kuki na haibudu inge haina ngai ribra naga iso ma to thona hoje pole la ninga sikhar ta du tobu da sunga si ma na haire sidi alobo government phone to wai se akhoi da time bomb ma lai ra de adum ba condition lai tre de haire mamanganda na akhoi de so yaw ro haire akhoi de supply administration na tre de akhoi de ya ro haire mayam madu aluna akhoi gi man India da ko kwai de super power MLA se Manipur Churachambu gi district lai re ham loina se atopa MLA mayam se de power lai tabu kum no koi khre ba chan ko aduna hoji government se Anouba Leingak Lakladra hai ba se phaki oina tawbi gnu ha mamang dagi lakani hara do handak di matam du loira banena loiga tor banena soidna di lakada badi male hai di lawe kari gumba sida Leingak che sebang amdara ba adu di mapun sida MLA dum oiranu yam ikaye go maram di MLA tok lu maram cha na ma da gaino da stand tawra to haninge go adu bo cookie singna support to da badi ki government sebang amdada na MLA kuntra taret leraga Kontrani thoi leraga adu leraga semba gamda da tokhe haira dudi yam kamaina lambi da chakka dori buno ko akhoi di madu khalu ba kan da noaite aduna aina sum khanba da di public ki policy su center su uwe aduna Leingak ama thamle hairaga phajana ningthina
peace lak taba aduna cookie na yaba yada baduna tohan ama thamlaga chap chaba lenga gi to phon thokpa thabak to pan thokpa do akhoi dia du oina pamjai aduga government haibasi for the people haibani by the people go aduga of the people haibani na madu government ama leiba kanda people mayam gi right se akhoi madu attachment se leiraga lebak se semba ngame haiba ado hojik maramdi mase haira kan pia do maramdi government du ya de na pia thamjale pia thamlasu hojik phoboda karimata kaino du pura pangamde free movement ngamde anything changes to bangamdre adu erade madu kariya tha lege sini habo ko hoina haijaning with aduna hadak government se lakata bade aigi wakhanda di male karimba lakta ba tarade madu da dum dissolve to thokraga ko MLA sing se adum leihanda bida thamgrabana phagani haibase aduga aina parjada ngasiki platform de hangjabade karing ki tabak ngasi phobada MLA machine suna leina MLA di resign to yaudri dissolve to buju leitri disqualify to buju yaudri adu kari ki tabak da lenga semba ngamdara bano haibase aina parja mayam da hangli adu kharana haigini kuki singna yaw da begini ha adu di manipur se kuki ki makhada leirabra BJP ki party se kuki ki party ki oirab kuki ki oirabra haibase aina ngasi ki platform se da hangjabane asommaina round da thamjage okay ozana yam phasana thambikre khoi lengak se lehen ge hai taraga di khoi ngasi hengsi da dumak lehan ba yai adu bol lehan jubasi masina manung da kari agenda leibano habitu so khoi leaders ina phongdok pada so khoi ge center na habitare center na semba matamda khogi mukhui su dum yai habagi pot am khaksu lei but adubu mamang da su lengak semba gi matang sa khoi khana ki ba matamda khogi leader crisis lei bagi pot so dumak lei ki bani masina mu karam tawodori bun habagi question chune hojik lei bisa ai mathang da ozara bi da lak sa gi ozagi oba opinion da kamani ni handa ki matang sati mamang dagi laura ga lai adubu same gani hara kan da dum same dana bihar election gi matung da mu khana gani same gani habagi poram khosulari adugi matung chathara kan da hojik se mu 2026 year abani last hour era abani hojik se government same ba natraga same da pase same ba handa ki jang amau da taraga de khoi gi dissolve tora kan da fresh election fresh mandate amakak masina yamna fare natraga na khoi gi semakani hana khanbi browser kamai thamininge Kugi Manipur da thokriba irangsi hojik sahi aniga tha mapan jangjila abane yes thani pan mapung phakre chi thokro matungda BJP gi government chi kuina yanduna leiramme masi yali basi tharak jalaba thawai di yaudaba kugi body do dead oil in a hospital na ek lauk thok pading amdriba ICU da leiba government na moina kuina leirame do dead body oil haina lauk thok pasi khogi 2025 ki February ki date 13 da gi PR lauk thok kan da dum confirm tore that means February date 9 da CM na BJP ki CM na resign to khibadagi ikoina lenga Anouba Leingak Lakladra la oidra basi kogi ruling way ba BJP amdi moiga satmina MLA singadi lengak si soidana athuba matam gi manungda lengak semlak lagani si makoi gi dum toina haiba wahini aduga athuba si sahi ke abuno athuba ji tha ke abuno di khangdraba athuba matam da semlani haiba se haiba sigi matang da ina haijaning basi ekoi nainariba topic si praja singa turning a roid about boring sure about topic where but equip Prajada equi present position government gi position se koi samaj gi meam the khangan ba si choi koi media gi amadi social workers singi political activists singi responsibility ne mamdi section amana nataga particular political party amana government amana tuminna leisillaga koi praja singsi nataga atopa political party singsi wam tangang handana thambai base masi tawroi da pot amoy okay hojik laiba government sida ikoi ge MLA humpu laiba sit sige manungda MLA amma laibak thibagi laikide yankhai ga mapal lairi yankhai gi mapan si manungda tara amana MLA tara amna tongan ba demand amada satle na laire ado 40 ga 9 lay 40 ga 9 sigi manungda amaka ekhoi gi congress ki manga si khaidokhraga 40 ga 4 si unity majority chap chan laire sai gi
tara si yaudragasu 40 ga 4 sina MLA sembayai sarkar sembayai MLA nifu marisina nifu marisina number da dakar lesi only kuntra khaktane adodi MLA tara mariyam su lima laira doine sarkar adi BJP ki masing cha adu ko marang kaina lai khre sida simbangam dise aina sungkan bada makoida sacrifice some what pa ai chokri si ne henalui lebak praja budi manipur gi praja dagi aina paiba chokri si ne henalui na lumba maduna male center gi BJP na su usit bidaba manipur gi state ki BJP sinti kai gunai matam da some of the MLAs demand for their separate demand that is the against the interest of the Manipur. They demand against the wisdom of the Manipur people. But the president of the Manipur Pradesh BJP did not take any action against those MLAs. Even she didn't write any formal letter for taking up necessary proceedings against those MLAs, those BJP MLAs who demanded some agenda against the interests of the unity of Manipur. This is the clear example. This is the clear picture in the present BJP party leaders in the state of Manipur. Why the present BJP state president did not take any necessary step against their BJP MLAs who demanded anti-state, anti-Manipur issues. Makoida karigum ama bhauba taude habasina tae BJP na makoina BJP ki MLA some kharduna taliba demand se BJP ki state president na kemok serious oi lode natragana mana kiba MLA sing ma mathak kai gum iuragadi magi president gi chokri se check tawrakani lokthokani haina kiba ma. Number 1 state amagi political party amagi national party amagi state ki president oi base we respect hard post, but we do not respect her inability to take up any necessary action. Any party ki interest na state ki interest lakpa matamda something she has to share. Ma kai mok to udre. Adudi Delhi ki India ki BJP ki president di moi state president na kaisu action local act kamai local ki no jasa I like I to I state to a problem sikida something kaigumba kre mai matak to tawsina I was chumnagi just mere letter maduna tema initiative am tawgadam for shoot tawgadam Yes. Adurgadi BJP ki agenda da Manipur kai basi no problem haina lai bro Manipur separate something Manipur ki administration da something akai balak pada BJP na Manipur ki BJP ki leaders in kem to na sungdro then Manipur ki BJP ki legislative party ki leaders hai Yes. leaders still kana po change to bata de government nama pai bangam dre surrender tawre given up tawre thadu e adu oi bata ga di a new leader Confirm talk to Anouba ma. Legislative party ki leaders hai. Sina neba yang sarkar pa pakan da chief minister oigado isi. Yes. Normally eko India da san isi state adugi political party adugi legislative party ki leader aduna chief minister oigal lebo. India ki oina su prime minister oiri bane. Adu ipata kadi still who is the legislative party leader of the BJP Manipur Pradesh? Kana oige ba. Main amanu khangna re. Adu di mana pai ba sokri se. Sine hen lumme. No, I coina pai river respected leaders in adubu, sar dubu, madam dubu, honorable MLA, natagana, mio dubu, magi post dubu, lok toning but to hunting buggy question, not tave. But
Manipur ki entire Manipur ki praja singi damakta welfare ki damakta khalagadi aina pairibu famsi aisi na maram oituna aisi section namana yam kanne strong object to ba natragana kaigumba khara dagi aigi aingonda personal oina oigera anyhow leire adu etagadi ai matam khre step down toge amongst the other 44 BJP MLAs and their alliance MLA makoi dagi ama legislative party ki leader hapa yaina BJP no industry yaina BJP का NPP का चटमिनरी BJP का NPF का चटमिनरी BJP का JDU का चटमिनरी BJP का चटमिना पोल पार्टी में आमे ना अब का काप मियो साप याइना something पोसी अदुदी अतोप मीदा पाइ खगदी अखोय अमोना पा लाप फंगरोय गाय नमसे मणिपुर मै चाके चाउ इसिंग लुपके लुपु कंफांदा ड्राफ्ट फोरगा लाइकंग थोगा कंग सिगे सिउ अखोय दि चौकरी रम पाइ दे यादे पाइ बने सिगे सिदा मक दाइ जगे बीजेपी के नेशनल की एजेंडा से कमाई तो गिदा मखोय बीजेपी नतबा अतोप पार्टी की कांबुना लीडर ओन बा प्राइम सरकार पाइन बस पाम दे बीजेपी दा इंडिया दा मी करोड़ सामने फूसी मनुदा 15% represent of a particular community की मिनिस्टर फाउ बीजेपी दे याहन देव ngasi यूनियन ऑफ इंडिया यूनियन गवर्नमेंट मणिपुर दसु बीजेपी दा 9% हाइब तारे पार्टिसिपेट तोबा एमएलए मसिंग चुखरा लाइजेबा कम्युनिटी एम बीजेपी दा सरकार दा सॉग याहन देव इवन थंगलेबा असम दसु बीजेपी दा particular community एम 35% population ne oja sang it is not a joke asam da lai se adumba community ma minister pho on dem isam example khra pi bane BJP ki ideology da makoi khakta gi makoi gi hidu to wa da miyeng thamaga atai sing si makoi da sarkar da minister pahen da ba even apikpa board amagi institution amagi chairman pho pi bi da pot hoy aduna ngasi manipur da si BJP manung de na to su BJP ke chatmin nai ba alliance sing da gi makoi masen BJP manung de yan leader khan mangam de khalaga su yan da su NPP de ra NPF de ra JDU de ra any dolam de pahalo na adu su kala ya pahan de cham seng na khang sede aduna makoi se manipur wage wa waroi to some aikoi pairi bai koi krasina dum pai ga dom ni aikoi lifetime oi ga dom ni aikoi chokri dei kumoi haiba si lai ba nga si center gi BJP gi ideology ga makoi gi manai ana makoi sarkar si semba ngam dam ni ani shu dam na makoi se BJP se like nei shoi ba samaj gi social worker ba intellectual ba scholar ba academician makoi na haiba si moi learning de aduna ni moina moi gi MLA sing da gi ga haidu TV discussion da court lilaga MLA sing bu pangchai ta chai ba si to biga nu khot ka nu guys pamde makoi ikai aduga low ning de praja de aware o hening de saigi praja de aware khang ga di praja sing revolt tam la ka ni khalle ana makoi na sponsor ta hol laga maming de makoi gi maming na ta bida fake degree certificate pai ba gumba kaim ta degree yaw ta ba kaim ta qualification yaw ta ba mi khra something पैसा पीरगा डेली वेजेस होइरिब्रा नतका मल्ली बेसिस होइब्रा मखोइ खरा मी खरा स्पॉन्सर तहलगा मसी मखोइ की फेवर मानबे याबा अदुगा कम्युनिटी अमगा कम्युनियन सागत याबा हौजिक लाइबा प्रेजेंट क्राइसिस इशू सिदा शांति पुरंगा होनबला ngangboi mota शांति थुगाइन ngai ngang mi khra dum makoi na khra thadu ga dum makoi gi machinjak piraga tawrabra haiba ki section kya de gi hainare makoi gi background yang baka da madum male adu manipur se ekoi yam pikpa state amani india gi khwaide pikpa state sing manung da second tari bani mamai de thigalak pada yam pikkhaba adu ga manipur gi leihau manipur gi hawa nung sit adu ga Manipur de loinamak phariba adubo Manipur sida sector yan naining ba magi kanglup ki igo da mai kanglup na dominate tawning ba asawrong ka ba aduga Manipur na compare to rije association nam semaga
America president ga silence to bangam ne khan ba ga bu myam am lai yebo ekhoi Manipur si apun boy ne satlaga India ga phajana India da ke ekhoi apun ba sak thung lauraga Manipur sau khat min sai ba gi mohta ekhoi masen marta akan aring sinaraga gunda torga ekhoi masen chingthane ba ekhoi se mangom da forward chatna ngai gi dong ta amaga chungsinna batar ga di Manipur yamna mang thagani aduga haujik Manipur se sigi film delay si sarkar siambadi larna makoi masen intu na ngai hona bada makoi masen intu ngai hona bada Manipur se adumadi awa bata ki gadra hai base koi pamuze ya badu thamja okay am present amikra ai mathang se oza Michael dalak chatrikanda oza sang dalak chage ai oza sang dalak chaning base koi gi January gi that 13 sida koi gi UPF amadi KNO na makoi gi kuki gi leri bas CSO amadi legislature sing ki apunba mifam ama ka kau ki ba betare masida ko gi popular government sem basta yaw ba yaw da bagi matang da khana ba or makoi gi site gi phongdorok pa se ko gi ngasi faw da majority oina lari ba maitei sing sina makoi gi kuki sing gi right sing sem malak paduna maram ora kana makoi gi tongan ba separate administration ama khak demand torok pani ha ba gi state na ma khak su yam kana phongdoi masida laksani gi se ko gi akoi gi lari ba valley gi lari ba ko gi maitei leaders sing gi marak ta gi phongdok ki ba ko gi hausi gi lari ba situation sida ha betare koi violence gi ji wa kha thado kan da ing tapna laiminaba khak natana santi puraknaba gi lambi leiti hai but adubu ing tapna leigadori base karama maong da leigadori bano ki gi nasa highway chatpa yadre bani karama makhal ing tapna leigadori bani have questions sum yam nasu doma khangnar ga sulai bani ko gi January 5 ta ko gi site on the bomb kapsalaki ba pukhai gi bagi mi ani soki bagi paw phopo leiri bani kautruk to nomai kapsalaki ba gi sulai bani masi mayam se ko gi last hour da sigum base tawr ibasina ko PR lenga se mung sangtor kadori bra PR lenga sangtor pa ha base da ko gi yamna disadvantage oi gedori basi ko vi party gi oi gedori bani aja kamai thami ni jan jiki hainari ba kumna hantak se BJP se absolute majority leibane ko adu leiraga government se shemba ngamdara ba adu de dum Manipur da ai BJP se adum ngasai ge thambal se manam su namla roi saksu sala roi adum matam khara de adum pomlaga ICU da akoi gi anaba thamdana hingadra hingloi da thamba kumna dum le haurani sena sum haiba da go aduga khoi gi Manipur gi any governor haibse akoi gi constitution gi karjani adu Manipur da lakpa governor mayam se politics tawe adu Manipur gi hoji politics governor se na ID politics to honing de ma politics ki game da field da changlaga tawbu kumna hoji khara tawbu kumna uwe de mana politics se sanaraga adum extend tawning ama tawning adu tawrega adu taw people the testament leitna tawrodi masisu angakpa akhoi unexpected things amadi lakani maramdi Manipur gi valley da leiba communities maroina maitai singi I how mayam su akhoi khange ko moi kari oirasu tampak da moi su moi gi hayeng mob ki emotional gi mayam thorakhi gni ko madu thorak pa kanda hairi ba puna makto adum onna taina ba da thorakani ngam loi malaham naksu Manipur state lotho haibe gi tamakta airport da lara airport gi kangla phose helicopter tonge haji huji Manipur gi governor masina first world the record ne ba kilometer manga da taruk ta ko akhoi lakpa ya da na ahumari da helicopter na tonge haji je aduna aina khaijaning bade huji Manipur gi governor se politics tawning de adu mana tawriba khasa se akoina ubada politics khara yaw khre adu ama ani subada ngasai channa haibiri budo akoi gi cookie singna hojik demand tawriba punamak se changsalubrana tawkhrabne iran thokhrabne na moidi mase tum lauraga hairaga demand tawraga leikani adu akoina khangani PR thamlasu maram chada ilailana peace la sula lawe PR thamene peace la kani haibu thajaronu yes aduna gami hai khrana PR thambagi peace la ni ngai gi tamak PR thambani hai aduga hana peace ni hai PR se hojeki chahi ahum mari thanjalasu horeng people singi understanding connection yana ba ma leitaradi cookie ki demand ama maite ki demand ama atopo da haina lairadi chahi ani hum thamlasu peace sula lawe ichan adana peace haibisidi PR the government the leite but asai ki initiative loba haiba central government the role phajana loba neutrality leiba justice maintain toba achung aran black and white phajana control ga justice tobodo
maduda peace to lakadabani adum PR thambani center na ni aina tawraga hojik peace ni aina amagi mi chanchanglaga yagadro hojik kuki na ju moi di supply administration natra di shwa yaro hai bise phong phong na phong khre ko adugi chahi ani tangkhai surak pa natro hai ba hojik PR se 11 da 12 10 months sure ko adu phobo da hojik kaino tawdri sidi ko adu oiradi masai PR thambaduna peace lakani haibagi expectation ko assumption madugi ma dream tawbududi adudi oithoktabani aduga ngasai government laraga peace lakani haibisusu madusu akhoina thajaba yade but government sidi people ama laibne na democratic country na government laitaba yade haiba gari maram gi tamakta government du lairoi dabno haibudu ngasai na hai khre ne ko maram di constitutional breakdown tawkhre haibigi declaration nate MLA sing resign tawkhre haibigi nate MLA sing disqualify tawkhre majority absolute lobung amdre haibigi madugi breakdown tawkhre ga dissolve tawkhre ga PR thambagi adugi potu nate haiba MLA machine shuna lairi haba adudi gari gi tamak government du laitabno haibane ado peace la kera la roidra community amana claim tawbani madugi tamakta community apam amagi tamakta demand thumde haina sum government se leite haina leiba taradi madudi democratic ta form of government da yamna soye haba adudi akhoi manipur se da masai na panbadu paningde community amana tribe amana control tawraga leiba mong da chakhre haba go adura hojiki moidi tawge na tawkhre demand tawre tawera tawrera adu ada khangde manipur state ta lemina ri jati puna magni state amada government ama leitaba yade government du leiraga people sing da phajana attachment tawraga ko government gi mathaudu tohuningi demand du di demand tawri budu di tamna government du ko wari saraga yana samba purakpa yana raga pure yana samba purakta gataraga government lokhat phomthok budu thokani aduga condition du thamba yare government ga individual ama government ga group ama di manaba yana adu manara chakhradi government du hopeless valueless government ta khre haijari ba adu government ga peace lak ba kuki gi demand lak tobo pi de badu ga government leiba ga mari leina de akhoi khangde hojidi kuki gi demand pi gera piroira kuki na demand tobra akhoi khangde aina akhoi khangde aije manipuri ama waina government ama waina haibni akhoi amadu di khangde adu di ko demand mayam gi tamak da keno UPO adu ata KNF haina mayam taw tholaga su mayam thamli se government na natro hana de gi demand tawina wari saro government dum tawri di hoje kuki na supply minister ni gira ni ro government amana de dum wari saro ko aduna kuki na demand tawbaga tawdabaga government amal leibagi mathau mari leina de kuki na MLA na minister yaurera support togera tawrera maduga government semba mari leina de madu mari lei hai khrade manipur se kuki ki lam oi khreb kuki na pai khreb ase hai bada go haiman loi ne thoeba aduna muje ichana haibidi budo PR thamlaga extend tawraga chahi ahum thamlaga Jammu and Kashmir da thamlaga akhoi gi peace lakani haibadu di kari ground lakadaba Jammu Kashmir ga kari gi Manipur da pandam chandam liba mi Kashmir de ek tongana article tongana thambiruga madu kainat abrogate tawkhibugi tawthokpani ne mi Jammu Kashmir di tongana India Constitution da article kaino da yawbani ne rabi natro madu gi lebe potu da laijaba article gi thukai bi khibu tamakta madu ira haudana khotana tawrapade gi center na madu gi potu tawrapane Manipur de Article 371C Hill Area Committee leire akhoi asonda ai schedule pi gra du tawn atopa leitena kuki gi article tongana di leitena natro along leitaba group amaduna nasai supply administration demand tawe habi gi tamakta sum government sem da na sumaina adugi manaba potu da thokani habi tarade MLA mayam do ngasai na habi do resign to bi khro habi do adudi MLA webigi artha leite MLA sina lak sing tabane aduna hoji MLA hampudo 49 duna pulla kanda kari gi tamak da government leitabano kari gi tamak da aduno haina lebla tabu kanda PR thamningai gi chaka leite government lak taningai gi lak pa ya de habi gi lambi su leite aduna MLA sing do punsalo ada ngasi kuki na demand tauba adu ada tauba PR la hanba government le handa badudi public da taina guno kuki da su taina guno MLA 49 do MLA 59 do madu MLA gi mathau tawdaba MLA do ge ek khangdaba MLA gi didi tawdaba gi PR se lakhi bani aina hase haibada go chawning la ge ba aduga madu khangdaba gi ngasi extend tawra lakhi bani adu madu khangdaba gi moi machine government do semba haitabane haba
football field the changla ball sanaraga ball du sanaba haidaraga yengba mi da tainaba yabro ada maite gi kaina poroma nasi khongda tainai haiba ma leibodo Manipur da du tare aduga hana MLA 49 du 59 du pulap phaminaraga 8 tu phajana paro ko aduga phajana MLA ama oibagi duty du mathau tawbiyo MLA ama ge maram du phajana khangbiyo aduga wangango adu hojik government hai hanji senge haiba kanda akhoi praja gi de khutta leite MLA की खुद ले आहायंची गवर्नमेंट सेम हलो है रसो MLA की खुद ले अदुगा इरान से तो होंगे पीस डायलॉग तो के रसो होजे जिदि मोय रेस्पोंसिबल पर्सन ओइने मोय खुद ले अद पीस ला केरा लावेद्रा पीस लेबगा लेतबगा कुकी न याबगा यादबगा अदुगी सॉल्यूशन पीदबगा मणिपुर स्टेट ना गवर्नमेंट अमा चलाइबा गवर्नमेंट मा थमगा मरि करिसु लेनादे हैबिसे आई चौथोकना से प्लेटफॉर्म द चैलेंज तोगे सिया दे हादि कला MLA वगैरह हुएवर कला नो लाउ डिबेट तौसे करी मरि लेनगे करी मरि लेदुना अदु मरि लेने अदु तौने हायरदे कुकी द चाहलिबा कुकी द पांगल पीरिबा कुकी द थौना हपचलिबा कुकी द हेना प्रमोट तौबसे कला MLA सिंह है ना खुद भी थिंगनी को अगर अने सा है MLA ओइबा है दि तो वाइबने आई ओइरम ता हंता किसी द अखोन MLA ओइरमबा आई लास्ट ईयर ना हान दगे अखोइ दि रिजाइन तौरमगनी मरम दि खमखुद पुलगा थंबी ग्रे अरोजी MLA ने है दि करी कि तब नाहसु पिया थंबनो है नाहन हेक थंबदा चीफ मिनिस्टर लो थोकरे रिजाइन तौखरे कांद अमा हापुना ओइबो करी हाते आदो हातरगसु कैनो म तौरोना अदुसु नंदे अदुगा नसा इरान लेना करी चीफ मिनिस्टर सिंगने ने तौरिबा अदुसु सिबे आदे हारे फजन लेपोना अदु थंगरे अदुदि था होम दु दमु गवर्नमेंट सेमोना आफ्टर 1 मंथ सेमोना सस्पेंडेड एनिमेशन ने अदु दि अमु सेमोना तो मोइदे अदुगी सेमना मचा तुदि मोइदे ले वॉइस दि ले अदु प्राइम मिनिस्टर दिल्ली द चलगा अदुगी दि सानदरा हाइनदरगा पब्लिक अदुम तैसल लाइबदुदि को आइना हाइरिसिने हंदर गवर्नमेंट सेमे फरे करिबा सेंदरे एक्सटेंड तौवे जम्मू कश्मीर की गुमना थोकनी लाकने खरा क्वाद हाई करी की तम जम्मू कश्मीर का एचा पांदम तौरिबनो अदुंबदुदि तौबिगनो अदु तौतारदि ngसाइन हाइबदो मणिपुर दा थोखनिंगदब थोदो अम थोरकनी मादो थोप कांदने ऑफिसर सिंखक्ता सोगलोइगो आइना हाइबसे ऑफिसर सिंखक्ता सोगलोइ इंडिया खक्ता मै चाकलोइ अखोइ मनुंगे मसेंगदसु मै चालक थोरकनी अदना मादु कुनो मक्तो रेस्पोंसिबल लोगो ngamde adugi leader nati hairade hojikti resign tawbiyo ko aduga madu tawbiyo aduna cookie the blame tawraga cookie yauraga government semgini peace laradi government legini peace laro adu haina me akhoi innocent people publishing the madu the game sanaraga leader we bigno haibse aidi hainingi okay yam present bikra osana khoigi प्रजा सिंगिदी खोगी लेरिबा प्रजा सिंगी राइट तो पीरा कांदा खोगी लीडर से खलखिबनिना प्रजा सिंगिदी लीडर अमखक्तुदा खोगी लीडर सिंगजुदा खोई प्रेशर पीबसिन नतना प्रजा सिंगिदी करिगुंबा खोगी मखोगी करिगुंबा पांगल अमता लेतबनी अदुबो लीडर सिंगजुना खोगी लफम थोकपा मखोगी रेस्पोंसिबिलिटी दो लरोक तबदुना ngasi प्रजा सिंगना वाबनि हाबो वफम दे एमथंग से ओजा माइकल दा लाक्सगे ओजागी ओबा ओपिनियन दे कमाइन थमिनिंगे हंतकी खोगी President's rule से 1 year complete February 13 द फागदरबनी हौजिक से January 26 की ममांग दे कोई मणिपुर दा गवर्नमेंट से सेमक प याबगी पॉसिबिलिटी ले याबगी पोची याम कन हाइनरी अदुबो मसी सेमक अड्रेस हमोइद्रा हाबगी चप चाबा खोगी क्लू दि फंगबंगम द हाबे तारे इफ करिगुम सेमक ड्रगना खोगी PR से खोगी एक्सटेंड तखरकांदा assembly dissolve to gi film the lakadra natraga handaki situations that they last hour or abanina masida sokadori basidi khogi hauzik leriba hana government paramember VCP party the sokadabanina handaki matang the so shoina government se form torakani na khanbibra kamai thamini sigi Anouba government hai tare popular government hauzik chathari base SA government ne ba SA hai badi suspended animation SA asengba SA ne hauzik chalai tori se ado president rule lakpagi maram moiduna sigi pot se rarest of the rare case ta apply to godoba government ne ba ado hoji manipur sina matam dugi chief minister leader of the legislative party BJP absolute majority leba party dagi leader do resign to thokpagi maram oiduna house gi leader su leitraba aduga Trani Thoirak Suba 2022 dagina 2027 fab chathagadoba Manipur Assembly se sida tarit suba session che phammam dai sida mana pham thadok pagi maram oiduna sigi
president rule se lakpane ba constitutional crisis haiba ama lakpa maramdi 6 to 6 months manung sida assembly se pangthok ka do bane ba government du accountable oi ga do bane ba praja ga government will be accountable to the assembly haibane ba so adugi government do assembly the accountable oi bang ngamdrawa gi bod ni na hoji SA government se hoji clay ye ba ko so hoji hoina yengba tar adi karigi chief minister matam du gi chief minister resign to ino ma resign to bing maram ne adu resign to batara di absolute majority leva BJP ti party na magi mahut du ama silaga adum sarkar du form to ba yaba zat ne karigi to da no adu gi so why the former chief minister the then chief minister and Biren Singh resign haibe se pau kum se mana ngasi phau ba da Manipur praja da pidri ba Yes. is it because of the breakdown of law and order or is it because of something else haibe gidi ahoina neina driba aduga Manipur praja na so khangba ngamdre ba sigi se mana so phungdok driba adumain to duna ahoi Manipur se la kan se da president rule se tarama thoi 11 times the highest in India ne ba adoi taradi India gi samvidhan se Manipur ga chana dabra is it not suitable with the people of Manipur haiba se question achoba ama lae ba adoi taradi akhoi kari to ba tai law and order breakdown oibagi maram oiduna mas na pham thado hai taradi law and order se district tara tarup manungda district kaya da no ani khatang da ne ba hojik khetang sok se adu India government se super power ne economic dasu yamna kaino fourth largest economic power oire adu karigi masagi internal da instability leba mayam sing se pai khat pangam da no hai ba se adum laeba adumai to dina hojik option yeng se Anouba government hairadi PR government se lakadra chat kadra or adum lekhi gedra hai ba si sida BJP na SA government se suspended animation government se lothoga moina muka claim to gadra restore to gadra mogi leader ama khalaga ama option ama Yes. ani subai sida or khangna adum suspended animation sida adum thamaga adum hinghalaga makhata na PR government se adum chathahan gadra adigi su option ama ahum suba option juda assembly se dissolve to thokraba aduga thataruk manung se da adum election to thokhiba to gadra or assembly se dissolve to the be indefinitely assembly dissolve to raga chahi ani ahum 6 plus 6 plus 6 plus 6 se tarup rak nina chahi ahum phau se constitutional na permit to do phau chat thagadra adu gumba option mari le ba BJP na kamai na karam to na to gadra adu bayam sing se to ra kan sida BJP na or government of India ne benefit kayam na phangani adu mayam to batara adi government of India se yam na timid oi yam na sol le hai ba yai maram di Manipur gi irang se adum solve to ngamde ba operation sindur ga pangthu da Pakistan bu adum to ngamba tara di Manipur gi se India manung oibani na adum losin ba yaba pot ne adu gi maram du na mogi involvement su yaw bani na moina kayam yam benefit lo ba yaba da gi ha ba gi akhoi Manipur praja na adum san adum hamba taye moina risk lo ba ngamde ba risk free zero risk da adum to ba tara di akhoi people mayam sing se adum collateral da me se da akhoi se dum yaw bani na akhoi mayam sing se adum victim adum tare ba adoi tare di praja sing su pulap ama oina hogat laga common agenda ama da thol aga na warep lora kan se da akhoi mayam sing se Anouba kaino ama se pandam ama se putho kan se da Bharat Sarkar any government at the central government high sing se mo se offside ta han ba mathau ta ba Manipur interest ki damak sida adu we need to start a fresh Anouba step akhoi na lokhat pa matam yo dabra hai ne se Manipur praja mayam se ei dum hongjaningi adman to duna la ei hojik si sida prime minister lai adu matungda president lai RSS ki chief lai loi visit se loi re ba
adu loira kansida president lakpa kandesu senapati da chatuna yamna sontharaba maram tribe unabduna lai kampu pi da chatrema adu gi speech tu fajana yengba taradi hill and valley se complementary ni hayeba adu di handaki thodok si sida bharat sarkar na thugaiba manipur thugaiba wakhan di leitaba taradi suspension of operation su khwaidagi sathiba irang da khwaidagi main front line da thokhiba UPF ga keno Government of India ga suspension of operation agreement to na khulai paiba sing se moina asom gi ching sai je control to rawni na si ji kaktat piro haina tampa ki valley based organization na khwai lauri ba manipur prajan na yaw lauri ba mayam sing se PR manung da extend to thok khabin a khoi su bharat sarkar ga mukna ba ngam da ba gi pot na mo yam na super power oi bani na mukna de ya thok pi khre ba adoi taradi mo su harau khre akhom som sai Imphal Valley na su rek to dre ka yam na irang to khi dre adoi taradi moi masamak na su manipur ka ba yaro ya na September 4 da ya thok khabani na first round of meeting November da tang tho kan da su current policy of government of India does not allow separate administration hai rabani na at moi na tang mari September tang mari da policy sembado manipur ka ba yaro hai na changki ba pod do asom moi masamak na su UPF ke no na su joint statement da admit to khaba taradi adoi taradi separate administration gi wari si ching da lai greba adoi taradi government formation se by virtue mo su resign to da ba gi maram oiduna separate manipur da gi akoi tongan na takhre hai ga matung phaw sida phamdo imphal da le reba chingme ro da manipur assembly legislative assembly ki office thadok da ba taradi adu di moi se akoi manipur ne hai na moi na legally moi se binding oi ri bane ba adu gi maram oiduna moi kangbu sing se hala kan se da moi mayam sing se amuka yawhan na ba gi damakta BJP na sinba gi matam ngaira karino hai be se akoi bhab ta bangam dre ba adu gi maram oiduna hajiki PR government na sisu road map lebra zati ne hai ta de zati gi kana karam ba zati no hai be se manipur da lebe se ama say suppose thadou ne adu thadou ilu chuma thadou MP manipur na yasina ba thot le admain to duna se mar se paite hairo se wifi masa gi group zati sing ko thola kansida ama nusina ba yasina na ba gi damakta identify to ra thok na ba gi damak facilitate to viva road map yat hiba lebra adusu leite adoi taradi bharat sarkar ga manipur sarkar na paikhat liba hojik ministry of home affairs ga president rule manung sida governor na chalai to hiba manipur gi sarkar se kadai phau progress report ka se yengba taradi kayam sathe na success oibra hoi kapna ba khot na ba prajan di khetang di hojik di full scale da khoi da operation chathaba ya hai bagi khetang ki ba pan ba le bagi drastically violence han tharaba taraba so atok pa scope da su adum yengba taradi kadai phau improvement le bra hai taradi kaya di praja sing se pen de ba le ta ba adu gi maram duna hojik the boat is now in the court of the BJP so BJP na ex chief minister do amuka pusin ge da ba oibra or mabu singa do ba oibra or anything oiba tarabasu hojik di 1 year hek kan ba taradi election commission of India gi election to ba yade hai ba gi di constitutional procedure ma chathar ba yada bani na election commission of India se bharat sarkar di BJP na pai yam powerful ni hai na manipulate to ba ngam ba tarabasu praja sing na kadai phau ya bigadra next day congress day dum chat ki ni court da adu di yaroi du da dum to ra adu oi taradi BJP gi party na su yamna pressure immense pressure lei adu gi maram du mo isu preparation hogra na December tang 3 da su moi pangthu ki legislative party leader ama oina handak ki Guwahati da su moi atei meyam sing su ko ba tai admaina to admaina akhona yingi ba se prajana yingi se towning ba BJP oi ba yai congress oi ba yai anybody oi ba yai we should not be a victim of this government of India policy tungna akhoi manipur hi samai na dum victim oi ba taradi manipur se su chau khon loi now is the time to wake up hardly 8 1 tham okay kogi ayam phazan thamik re oza Michael na kogi
Center gi site gi suduma khogi Manipur gi integrity se hirama matada compromise sore habe gi wafan se phongdo ga dilai adubu integrity shokaloi haraga ngasi fawda government amakak stembi jubasna kariginu have question ju preza sing hanga ga sudum lai bani ai matangi areba round ai oza rabi dagi lakchagi oza khogi Oza Asangna Sung Sai Person Habirame Kogi, Cookie Yao Dragadi, Cookie MLA Yao Dragadi, popular government is the same by Yadi Hai Taragadi Kogi, Manipur Dana Traga Central leaders in Sekoki Singna, overrule Torabra have a question in Usikli Bezedubu, Jahi Animaka Helaba, Home Parakadoraba, Kogi, Manipuri conflicts Shida Kogi, Tongan Tonganba, Cookie MLA Sing side Agi, Manipur integrity is a Tugabi Abawa from Kayaman Fongtor Abasunga Sif of the party disciplinary action about the Lokatavagi, the Mok Mayamasun Nargasula, Ibani, the Hosik Soamuk, Kogi government, same bagi last hour or basi fao pada kogi makogi aba demand se pigani haina thazaba ma pi dragadi makogi government se bada participate tawre habagi potam khasulai adu itaradi ngasagi oza sangna habiramba kogi kogi sin overall torabra moin overfor torabra makogi makhada lairabra haba question jini kamai thamini ngaza masi kogi India da paliba BJP ki sarkar sidi kogi matamamda British na India da divide and rule policy in a Sathambado. Madu same copy the Hova Amane. Moy India da Moy any state Makoi Equigi Dharma Giminda, community Giminda, caste Giminda, any violence to Aga Makoi from the India da majority quite Masingam Equigi BJP Hargadi Hindu ki political party Hindu tabai batare masina India ki population di quite a yam but in a macoina little na moy number game na moy machine yam na bot kaba to name when the car is sakar pipe to name Saukot Toranga Natagana Lambi Hong Power couldn't make amda moy ude moy by hook or crook moy de moy as I get the Manipur da so Makoy do divide all policies Pachana Chatabra I would name. Makoina Sakar Semange diam line and amida. Yam line and ameb Nahatang that Sembria Ponimum de Makoina both parties yet na riba na Tragana Sound riba side animaki MLA Singdu Makogi party gi MLA Acton. Yes. Atopa opposition native. Adu target Nakoi government of Sangadamne, Nakoi this and that Nakoi Marta leader. Lottery orga khan gera vote hadan gera na tagan moi central ki leader singa CEO ina khan ba any xyz khalaga no violence ko violence to ya roi aduga auji chathok chachin free oi gedam ni india ki constitution manung da piriba constitutional right mayam che ekoi manipur da ngak pungam draga di ekoi sukchau ba india magi india gumba chawwa leba magi sakar ekoi pupse ekoi mai ikai haina makoina tawbadi yae ba ado makoina madugi thoktu tawdabana ngasi makoina say nakala madana su favor togum taw nakala madasu favor togum taw yongi yong na tan yen bagi ko angang yen tamakpado am da khre hen khena khalok thokpa am da khre hen khena am khalok thokpa ado MLA singse ngasi nakalam da koina sum nungai tabagi khogi manipur do wamin na basigi koina MLA sing da saw bai wan kam MLA sing da ruling MLA majority lai MLA sing sida koi hai bane moi mathona layu makoigi makoida mathona lai ngai dam da makoina kai gum kha tawra agadi adum center ki moi BJP leader sing si chukra khawgak sagani ki gene makoi step kra ngasai geina moi ki party ki president da kai da hai su party president nuai tabagi na dramatic sadi hai bai question na te ma ki su mathona khra gas laina puthu agadi state am ki party ki president gai sam saw bani state am ki legislative party ki leader sim saw bani makoi na something khra vocal ama makoi na makon thu agadi sidi manipur mi sing si ya de ne sam sam na te ne hai na makoi logadab se laude ngarang han nengu asagi kainoda Srasampur sat palambida moirang tagi marakta khogi tainaba ama lona masinare buffer zone ina masigi fogak sau ikai gida sangba yade particular community ma thokpa yade na leire sigi jida koi congress ki MP zabi mona salaga sang ngai wona gen ma ani rak sure try to attempt to that means idia pum da khangalim ne malim da khangalim ne zabi mon do MP orga ma chumna praja marakta suruk ta lauge na natte that means
Manipur ki MP amni MP sina mana free movement ja disi kari gi no do मैम मीडिया खंगल पार्लियामेंट सोई पुखत कदोइने सुमाइना बीजेपी की एमपी लेतब्रो बीजेपी की एमपी सु औतंग कोई कांग्रेस की एमपी न तौरी दुमाइना आई इंडिया की एमपी हमने एमपी है सी लोकल एमएलए नतेब यम चावेबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सी इंडिया दा पार्लियामेंट दा हाउस दा मखुई की वारेब ने इंडिया पुंबस चलाई गदोइने अदु काई की नौता काय द लई खरगे सुमाइना एमपी सिंजना थोआ थोआ का सुखरा हाइब म चंगे कांग्रेस खक्तगी मथौइन लेरे कांग्रेस ना अदो सोंददी सेंटर दसु कांग्रेस ना ओपोजिशन होरे मणिपुर दसु कांग्रेस थी माइनॉरिटी होरे मसिंग मंगा खक्तनी यामना एखोइना पामजरी सी एखोइगी तुंगी फ्यूचर जनरेशन से नसी सही खरगी मतुंगदा हौजिक एखोइगी सिस्टम अमना अनडिक्लेयर होइबा order लेतब पोट अमननेबा फाजन बुंजलगा थमिसे कोई particular community अमा particular district अमदा संग यादि हैबसी करम order मखादा थमिनो इंडिया गवर्नमेंट की करम order मखादा आर्मी सिंगना असम राइफल ना नत्रगना सीआरपीएफ बीएसएफ ना सेंट्रल फोर्स ना नत्रगा पुलिस ना एमपी अमा इम्फाल की स्वासंपुर चके इम्फाल लेकापुपी चके दौबदा यारुइना थिंगबसी करम order मखादनो order में पुथोपि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने थोकप्रा नतके लोकल की डिप्टी कमिश्नर ने थोकप्रा करम आइन दनो करीगुम म फोब रीजन द सुपीपी द न प्रजा द नफु द सलाइब से एखोइ मणिपुर प्रजा उसितबने बसी उसितबगी खुदम ने सी फोंग फोंग न लेरे ना उसितब दुनबु नसी हु नहाक लेतना बोम काबे बोम पोखाइरे अदु दौरे नोमै कापसले हैबदा कईगुम एक्शन लंबाव लौखटपगी कंक्रीट ओइन उदबसे सिंगल तुमिन्ना खांगग लेरिबसे आई सोक्त्री आई इसादी सोक्त्री आई मुंग सोक्त्री हाइना एखोइदी सिक्योरिटी जोन सिक्योरिटी ना स्क्वाड तोरगा लेबनी हाइना निगाइदना लेथोपम थोक्त्रेबे एमएलए सिंग मखोइ खरगी दिस यूनिटी ना मरम वर्गा मखोइ खरगी जेलसी कलक मिहोनबा माना सीएम ओइखरदी आईडी अदु तोरनी माना स्पीकर ओइखरदी माना पार्टी प्रेसिडेंट ओइखरदी हाइना कलकना रोइदबने सम एसआई जब दो सैक्रिफाइस कर तंगाइ फदेब सैक्रिफाइस से इसागी इसाना अवाब ताइब आईगी कम्युनिटी की आईगी सोसाइटी आईगी स्टेट की येंगगा ओ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द मणिपुर पीपल आई समथिंग एखोइ खरदी सैक्रिफाइस हो जाबसे मोय एमएलए ओइब तु वाइब नतेब मखोइना सरकार याम थौना लेना सेम ngam मोय नसाइगी निफु मरीदुना यांखै मरीगी मनुंगदा तारा दुई मोयने यावब पुनबा याद्रासु निफु मरी लेबसिना कुंथ्रा खक्तंग ननेब सरकार सेमगदोइसे मखोइ कुंथ्रा खक्तंग दे अखोइ पुनना सरकार सेमगनेना गवर्नर दा सीएम इरगा अखोइ लीडर चावबदु तोंबदु खल्ले हारगा सीएम खक्तंग मियमना थिलर लोइरेबा स्टेट क्लेम को वेबदो अखोइ माबु लीडर न खले अखोइ मेजॉरिटी स्टेट उलनी अखोइ इनवाइट टू सरकार सेमनी हाय मतमदा गवर्नर न तौद इनवाइट तौद ngamgadra adugi application tha matamda Narendra Modi na laga home minister na laga makoi farga jel thamgadra ba di MLA sing do BJP dei ta thokadra NPP dei ta thokadra NPF dei ta thokadra JDU dei ta thokadra makoi chanmin dei sing ta thokadra ba no ta thu oe makoi MLA oigane MLA oigani makoi na sarkar semba ngam that means makoi da sarkar semdri se makoi na yam sauna center gi agi leader singna makoi da kai gum bakra makoi gi party dagi tan thora kan party de tan thopne MLA oi da na te independence MLA oi sidi MLA sibu party de do ga MLA oi be ya de lei bro makoi dum lai kan na ta tan thora ga even disqualified tawre har chu tok ke sumaina su yam na mikha pona ning tam na leiba phangdaba aigi MLA amagi आईगी असेंबली दा आईगी वॉइस अम पुखटप ngam मेजॉरिटी लई लेना अखोइ सरकार सेमनदब से सी ओरगने अखोइ तोकथोके असेंबली डिजॉल्व तोके तो हाइन गस लेबम संगे मदुगी थौना स्पिरिट टू लेबी यु हाइबनिदा एनजीओ हमना ऑर्गेनाइजेशन हमना सीएसओ हमना तौब थबुक नतेब मखोइदी लोइन ऑर्डर मखोइगी
legally makoi the power lady name. Adu when one salaga NGO sing the CSO sing the awai kum tong the counter tong the individuals sing the social workers sing the counter tong the lady. Makoi gi mathona do makoi gi mathona laitaba gas laitaba aduna maram oidana center gi BJP na khulong sab lomni hauji yengo kyarab sire makoina Delhi da chela pamudra flight ticket adu yamna tangna Delhi da chalaga lupa lakh crore kya tingangani amtang sarkar semaga de na BJP gi secretary sing ne general secretary unangai khonaba haujuk ja yenga sit laiba January sigi tang tara maida Delhi da moi gi BJP gi national general secretary BL Santos lakadauri adu da moi sarkar semnangai unaba chendauri gwati da Gauti flight chidi Delhi re hena butang abne masai BJP myam sensan doine masi chatlag wanu mu boimota noi leader la piro ekoi sarkar semu nakoi support to view nataga na ekoi sarkar sem kan state claim tawni timeline ama pi ge damne dawji pihandre adudi ekoi sigi marak sida ekoi gi yam nungai tabasi tongan ba nungmagi nukti digi Praja section kya dagi tongan bamandi praja si santi phangre government ama leitre natagana masigi chapcha bai khoigi ningtamba movement si phangre haibadagi di matam gi association organization makan thoge thokpani na makan gi activities tawre makan activities tawri baduda maka ain kai bi yawi ain yaba yawi yadab yawi aina police na mak phabi re punbi re ekoi naha sing chigi future si kamai tok doino ekoi naha sing chi matam amada de loina mak ayamna affair ma manang da pura ga sat kadawre ba nasi yengu aduki case NIA na thijale CBI thijale charge si thagale adu da dawre na hanagi violence manung da thokiba thodok singi ne na mi ama mawji khonggolei ekoi Manipur gi youth sing chi future si loina mak manghal laga center na namtega thudega thamaga amaga na hogut haloi dagi tawre masida aikoi gi youth singse aikoi gi naha singsi yamna munna khantharga aikoi da sanari si kanana no aikoi bo wa batali si kanana no haibasi youth singsi fajana makeup thuoga youth singsi gi consortium oiba youth singsi gi conference fajana discussion tawnubum sange amana amaga political party ya dugi wanatana ekoi youth singse kamaina lusinga dage ekoi Manipur gi youth sing future si loirani stable oiba government ama laitaba sincere oiba honest oiba yamna corruption free oiba secular oiba adumba political party amna government si paidagadi ekoi si awaba ta dore ta sengbagi di ta seng haiba targadi hauji thoiba violence ne na hauji thoi se ta sengbagi aigi mod oina di masi particular community amagi anti oina laudi cham policy da silence toba cham particular individual leader khrada leader singi da silence toba nataga some vested interest khrana makoi gi particular agenda hidden agenda khrada madugi politics oksalapa sumba mayam sina misham praja tamda boiro singda boiro lafuga hwaisarga yolaga saba misham praja yam laiye tamda suyengo naranga na khoi congress ki honorable MP Saptagiri ulaka Manipur in charge laga khoi ideal girls college gida relief camp da sangma matham yengi ba scenery du ade phi khalaga ingham da gi inghra matam sida kamai leli relief camp da sumai leise like that singi jaga da su relief camp da laiba situation do nakalani mukta mangdi relief camp da laiba mi sing du gi maran karino relief sonda political ki silence tawna ba sonda bureaucrat ki silence tawna ba sonda magi power munrakpa magi shakti munrakpa achaubi agenda munrakpa matamda ngasi misham lising kaya di mama mapa machin manau masi masan kainaraga rit kim da lelaga leise chahi aniga thama panchurok phawba leibase masibu ekoi ngasi paliba BJP ki
NPP की MLA NPF की JDU की नत्र होंग बसाओबा सटमिन नहीं बा MLA ना कोई सी उदब्रो ना कोई ना उदब्रा ना कोई ना रिलीफ कैंप सिंह सट लगा ना कोई चटपे याबा रिलीफ कैंप सिंह सट लगा ये इंगा ना कोई की नसन नसानी ना कोई की नसीन नाउनी ना पा नसानी खल गदी मधु खके खल लगा और सुना कोई सम power hungry da kitang thado sacrifice ka tawbiyo maduni sacrifice tawdabana ngasi aikoi nomadi relief camp da lay mi singche suicide to mi su kya yaukre nuai ta ba thawdo kya thokre layeng bangam da ba layeng la ngai gi ngam da ba mi kya ma yaukre ba masi aikoi kana no tholim no kari no aikoi naktang tok thoaga masi khaktang di phajana masa gi position da hanjalansi aduga अखोई ngasi यामना फाजिन पुंजन लगा युवत की सेना पुंजन लगा थम्बदुंग थम्मी बसी खितंग रिलैक्स ओहनसी हाइना खजितंग MLA सिंगसिना फाजनना अखोई की मखोई BJP की MLA निफु मरी मंगा सिना BJP सनमिन MLA सिंगसिना अमतंग पुन्ने सलगा प्राइम मिनिस्टर ब्रीफिंग तो बंगम द्रगदी अखोई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर निगा हाइना हाइबा इकाइट्रो कदि बाहाइदिनो अखोई ऑनरेबल होम मिनिस्टर निगा हाइबे कई दरकार लेगे अथवाई जनी अजाबी मोला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मणिपुर दा लाको वीजा दरकार लेते हाइदो नाक संग तखसु यारे हाइबा हाइदो कई गिनो दे माना अखोई की सिचुएशन एंबिदे अदुगा आइगी लैब मिसिंग दसु तुमिन चाथोई अदना अखोई हौजिने सरकार सेमगेरा सेमोइगेरा सेमसु मखोई न दु मखोई मसिंग द सेमगदौनी एनी टाइम मखोई न सेमबा ngami तौबदु करिंगबा फेब्रुवारी दे 13 सिफाउदा सेमौद्रदी यामना खुदोंग अचौबा अखोई असेंबली डिजॉल्व तौखरगा PRC सांगथगिबि याय अदुगा प्रजाना पामिबसि हानगी सरकार सेमगदोइमि हानगी माइथीरब गवर्नमेंट से पॉलिसी चेंज तौद्रगदी हानगी हामु लेरगदी कानदे सम कंडीशन खरदा मणिपुर प्रजा सिंगी वेलफेयर ओइगदौबा अदुगा मणिपुर काइबे याबा डिमांड अमो फावबा तौबा यादि हाइबा कंडीशन खरदा लेरगा सरकार सेमदि भई नत्रगना असेंबली सी डिजॉल्व तौथोगा अनो फ्रेश मतिक चाबा मथौना लेबा मरिंजे लेबा प्राइम मिनिस्टर दा होम मिनिस्टर दा पार्लियामेंट दा लाउबा ngam MLA सिंग MP सिंग नौना खनगदबा गवर्नमेंट अमा लाहनिंगी अना हौजिक मणिपुर प्रजा दा सुम नाक लेतना सरकार सेमदौरी अथु मतम दा सेमनी लानी ने प्रजा दा मित्रंग सानरगा MLA सिंग सुम लेबसी लहनजनिंग दे पॉलिटिकल पार्टी की लिसिंग ऑफिस बेयर लुसिंग न खोइन सम थोगा अगा मणिपुर की सी हेनमले ने कुइमले ने हाइबमा तब फै नत्रगदी खोई मणिपुर की फ्यूचर सी यामना लाइबक थीबु ओइगनी हाइबसे थमजनी ओके ओजा याम फजा थम्बिख्रे खोगी प्रजा सिंगदा खोगी 2025 की जई तंखाइ सलकपदगी हौजि फावसे गवर्नमेंट सेमगनी हाबगी टाइमलाइन से तुमक थारा सी फाव की मनुंग द सेमक पयाइ हारगा लापने दु सेमक्तना लापना जिक लास्ट आवर ओशलाबनी प्रेसिडेंट्स रूल से 1 year कंप्लीट ओइगदबगी लास्ट आवर और बसे फाव द सेमबंगमदे मसे फाव द सेमहौदब तारागदी प्रजा सिंगना करी इहौ लाकनी हाबदुदि खंगबंगमदे इफ करीगुंबा गवर्नमेंट सेम तारागा सो फॉर द वेलफेयर ऑफ द people की दमकता कोई इरांग से नेमथनबा नत्रगना नॉर्मल फुली नॉर्मल सी अदुगा नेशनल हाईवे सिंग चटपे याद्रिबसे फ्री मूवमेंट लेनबगी कोई रोड मैप ममखक कोई मांग थारकाने इशू से हाने डिसॉल्व तौनबगी पोट अमखक यात्रगदी मदुसु प्रजाना पांब गवर्नमेंट सो ओइरोइदबगी पोट अमखक ले हबा फंदुनी आई मथंग लोशिलकपा कंक्लूजन पॉइंट ओजा माइकल दलाकचगे ओजा कोई कुकी MLA सिंगी मरक्तगी कोई पाउले लाल हाउकिफना फोंदोकपसे कोई हारगी ममांग लेरंबा गवर्नमेंट ना कोई कुकी जो कम्युनिटी की दमकता खनबी की तबा विट्रे तौकिबदना मरम ओराकांदा मखोगी बतोंगान बा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड से तौरकपनी हाबगी पोट अमखकले अदुना हौजिकी लेरिबा गवर्नमेंट सेमकनी हाबगी पोसिदा मखोगी बा पार्टिसिपेट तौबा तौदबा हाबगी मतंग से कोई मखोइना डिमांड तौरगा लाइबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जे कोई पीगनी हाबगी प्रॉमिसेस नम तौ तरगदी पार्टिसिपेट तौगनी हाबनी नोनिनी सिदा सो कोई मखोगी कुकी MLA सिंग कोई दिल्ली दा चलकांदा कोई यूनियन होम मिनिस्टर उनाबगी वाफम फावदा फोंतोकपा लेरि दुगाल आइना मतंग लाक्सनिबा क्वेश्चन से कोई ओजा रवि ने हाबिबा दुमाइना गवर्नमेंट से कईगुंबा सेमक तारागा सु प्रजा सिंह पामिबा मओंगदा मयोलोमदा चटपंगम द तारागदी मदुसु हानगी लेरंबा गवर्नमेंट प्रजा सिंह याकिदबा दुमाइना दुमक ओइरा ओइ हेनिंगाइ लेते हाबा फॉर्म दुनि कमाइ थमिनिंगजा हजिकी हाइरिबा
Honorable MLA Paunil Nai Hiba Tham Hiba Wafamdo. Mana Jitna Sanarabasu, Wahai Twist Adu Dato Rabatarabasu, Prazanadi Tazara Roiba. Maramdi Manipur Kaiba Yaroi Haina Suspension of Operation Agreement do Aiba Oina UPFK no the Tham Rabapot Nina. Adugi policy do present Manipur government Kaknatana India government ki policy neba. Adugi duna moise apan bapi bagi maram oiduna separate administration or Manipur Thugai bagi pot se moina jitina hairabasu prajana di thazabi dreba ama ani subai sida karmaina moise phamchu thadok tabunina hazarabi moisu glorious exit haiba ama phamchu thadok tre separate su tale marak sida misu asuk chani chom si re prajaya muare ekhoi si sida yaude haiba yadabi gi maram duna majority gi community Meiteina aduga majority gi community dagi chief minister ba Meitei CM amaduna si se genocide adu da pangthok pani haina hayuna toramba adui mamang duda moigi relationship haitare as a party gi sumasen ama oina moigi cohesiveness ama leitaba haitare agenda Manipur Thugai nabagi or community amaga Rom da adum chatahan ba any administrative decision say kainogi reserve forest gi matang da eviction to thokhi ba jisu community wise oina adum narrative sagat lakpa tu yingo maiteina birena akoi gi kuki singi lambu loi mo pamba de gi munbi ge dore tu yingo eviction pang thok re si da haiba or Manipur gi apun ba gi no make license review to se haiba maram di karambano thobal de gira kaino gi BJP gi leader ama no na license gun na hak ki bagi maram oiduna Manipur gi pun bagi amutang review to se haira kansida tu yingo maintain a khoi bu khap ke to badagi maram oiduna a khoi gi no me am sing se re-verify to bagi station da thamal haiba gumba any government decision to ba khuding mak se Moigi MLA oiriba party masen oiriba MLA singduna communal line da dum sandok pagi maram duna Chosampur was boiling volatile situation April 27 28 29 do volatile situation leyeba 2023 juda yes adu mayam singdu kanana insinba instigate tori no haitara di politician maroina Saikot gi MLA to chen ba yaroi ba he is responsible yes ma chen ba yaroi ba suya yaroi ba adu gi mob mayam du sagala kan sida to Manipur gi apun ba gi ching loi na hills areas gi naga gi tare ba khuding ma su rally chat re dana rally chat thare loisela kan sida asom gi moi gi gate du mai thai hai tare ni kanano tomba chawba kanano Mr X Mr Y khidok pai mohut tu da video nama ga du ta da to re hai na communal line da sandoi badu yam line na adu ni more da Maharaj Nara Singh statue du mai thadok raba yam thuna na ngai khatna ba mayam singdi pheyeng da khatna ba lemukong da chimang da khatna ba more da khatna ba mayam singdi Meitei versus Kuki dum oiraba su communal level phau na yode ba to da bu handa ki chu champu just loina ma additional SP matam du gi TH de sojit masama su Meitei ni mafam du da yowi video du da ui aduga ISTV gi Impact TV gi journalist mayam sing su lo yawi matam du da adugi mafam du da aina hajening ba point gi adumai to du na communal port da sandok rabani na mayam sing sigi politician sing se BJP gi manung gi politician ne ba se chen ba ya de ba si responsibility se khoi Manipur praja mayam na fix to go do ne ba akhoi na du rom da chat te bi da solution thi ba mohut tu da adum cheina ba khot pa dum chat khre ba khoi ji yang khudong thi ba ma se adumai to du na hojik di praja sing se ware ma su chen ba su ya ro roi param di
Prazana hojik di separate administration haibase suk lay leroy suk phangoi haibase suspension of operation ki agreement da khangra ba pot ne ba mana jitina kayarak hairebasu responsible government amana ekhoi gi support to view hairebasu oira roi ba example ama haige Manipur thugai je ekhoi se southern Nagalim oige or Nagalim apunba adu ada oige hairi ba Bharat Sarkar ya Prime Minister level da wari sana ki ba NSN IMG hai ta roza rabi moi phauna Manipur se thukai ba ngamdana last ta kari toge 2012 da Naga People's Front se Nagaland ki pusila ga Manipur Assembly da vote le pe ba Congress ya da bagi atu da to badagi ko zarabi history ne se ina sajin ba pon nate Manipur thugai ge hai ba mi sing de yamna pagan kan ba Naga Pauna Manipur gi assembly oina Manipur thugai na bagi da wakta moi se NPF ticket da lepa kan sida ni mari manga di sure shot adum kai ba moina Manipur thugai na bagi wari ngasi phau da to bi ba ngambra ado taradi pazadi loi singe Honorable MLA na separate administration, political settlement, negotiated political settlement under the Constitution of India. Yabiga daw ba nido government oy taradi ako support to ge hairadi kay daw ngay da Manipur thugay na ba gidabag to kanana so negotiate to roy. Maram di mo gi policy de so dum yaw da banina. Mana chetang hai pasaraga mayam sing se piece of word hai tare ko wahi cheta sana gi hai ba yuwane prajan di ya roi ba adu maram uduna mogi wadi redundant kana daraba pot ne ba people will start giving a lesson praja mayam na adu gi barrier mayam nu sina daba mayam sing se adum thugai hi kani ba to godabu as government ama oina anti peace oiri ba government mayam sing se government na anti-peace element mayam sing se ngasi phao se da iron hand season na bidra so hojik phao PR government leina provocative oiba in hostility mayam sing se moina kari amta sukto to bide kamta legal action amta lokhat bide ba ado last in hiding ba point di government of India gi sanari ba pot ama achoba ma leibani na ado gi khoi mayam na khangse Khanga kanjre koi na Anouba warep no aga pandam je chatla taradi phagada indi khalle ba ko so kuki zo gi separate kambu sing ju separate adum chat kani irang to ning ba sing su irang dum to gani khaba ya pon te ozarabi muslim manu ga so phata ba sing je adum yaw gani ba nang khamba ya pon te ina khamba ya pon te ba to go to government leina government adum yam du yingsin biu hai ba du ne ba government have to be more stronger PR manu the government se kari de strong oi ge report card pira kan che di praja sing na di yam khetang doubtful oina le halle ba hoji so adu gi maram oiduna ei wakhan de di personally ei wakhan de di haji kuki zos na haira basu moi di Bharat Sarkar na matam du gi Congress na losin ba BJP na makha ta na chathan ba hayeng BJP mu ko mudla kan su Congress na muk season na gado ba sigi to iba pot Bharat Sarkar gi season na ba pot ni na moi de dum to khi gani ba Bharat Sarkar gi khut ta le bani na kaya ra kamai na to ro ba su moi di popular government se thing ba su ngam moi ba aro tara di popular government se asom side gi MLA sing ching de gi separate tamba gi MLA gi maram oiduna semba ngam daw ne hai ba se ei gi wakhan de di oide hai ba se ei di rule out to jani ne ba Okay. ado tara di kari gi no India government gi geopolitics te gira or matam de gi government adum le ba tara di khwai gi moi na pam jaba zoni mar kuki gi lal hoba suspension of operation agreement do extend to bangam de gi maram oiduna adu na hak lo thoaga zarabi suspension of operation su du Bharat Sarkar na extend to thoaga adu matung de any government mu lak hanning ba gi pot la ko mayam sing se dum thajana ying se ba kaino gi PR government thang ba pot mayam sing se adu de gi even aram bai tingol na su reverse gen lo ga su agreement extend to je phaye hai na support to se lai da na zarabi ado taradi Bharat Sarkar gi design ama yawe hai ba se koi na khang na akoi
masen adum khatnaraga adum hunnaraga leba taradi sukya yaroi. Let us understand the modus operandi of the government of India. Adu mayam du khangna let us utilize in a better way. Apaparom the season na se moi ki san hanoi se abu moi ki samvidhan du akhoi ki samvidhan chap mane akhoi ki na akhoi ki constitutional rights to akhoi na esa to se hai bane ba adu mayam du tora kan se dadi ei wakhan dadi eni lengak laga su pia lengak oiro popular government lengak oiro prajan akhoi bhap tara kan se dadi adum ya higani adu bu manipur di issue ate sing se loi higani Land so kap number so lep kani government so dum same gani Manipur su kai roi kasu to roi to go dobu illegal immigrants hai bagi issue se so no roi badoi taradi mitop khandok ngai gi damak sida asom da lebi riba kuki subscribers mayam kuki ni hai na masana promote to hiba mayam kaido nang ki ri ye noi mayam bo adugi damakta tholo atei ge loi chap mana khigani si gi matang he akoi nei naraga yasinama ma putho adi any government la aga superior government democratic form of popular government BJP Congress anybody la tarabasu akoi hingbangam gani mang than chat pangam gani haiba se e damain tamjage okay oza yam phazan thambi khrai khoi gi lairi pa khoi gi man oiba issue khoi illegal immigrants ta betare masigi machina khoi gi Manipur thoiba conflict sigi so khoi gi man oiba region kaksu oribani masisu yamna makoi illegal immigrants singsugu gi matang so khoi gi lakadori ba khoi gi government sina natragana PR government sina so masigi chaba khoi gi thabak se lokhot bi basu change ha wafam ne adu bo hojik lairi basi PR government 1 year complete fagadori masigi mamang da khoi government system ga dress same modra habagi mayam ama neina khre adu bo jasingi opinion de so handaki last hours da shoidana maki government amakak lakpa yabagi possibility lei habani adu bo lakadori ba if karigumba laktaraga su lakadori ba government to praja singi sentiment khangna praja singi welfare gi damang da thabak torokadori bra habasidi mayam puna yemina tari haba wafam sigalone nang sigi dalo kitharonda mapun farm bagi damang da so za Michael oza Rabi amadi oza ASHANG KASAR thakat ba phongdok jari matang sida notice window sandok saba notice salok wishin jari ming tabidi ba singbo mukahanna khurung jari Football bu thawai haksam yauna pamliba miyai singidamakta yamna nungairaba paw ama puduna lakchari madudi first CPC trophy 9A side state level open football tournament ama lawiba kumjali sing aniga kunga taruki January ki tarikh taragani pandagi hauduna Chinya People's Club Yaripok Ningthaunai Chinya Lekai na sinduna Ningthaunai playground da pangthoklagani tournament asi form ngasi maktagi fangbiragani Tournament asigi pricing di winner prize ta ₹1 lakh with trophy, runners up ta ₹70,000 with trophy, best discipline da ₹7,000 with trophy, best goalkeeper da ₹5,000 with trophy, top scorer da ₹5,000 with trophy, best player da ₹5,000 with trophy asina chingbani. Registration fee na sumbetagi ₹7,000 khaktamak oigani. Form thazang bagi aroiba matam lakliba January ki tarikh taragani thoida oigani. Manager meeting na January ki tarikh taraga mangada oigani. Akupa marol bidamakta pizariba contact number sing asida paw fawbirau. Contact number sing adidi 8837447610 natraga 8787882150 amadi 60093969994. Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.
रियाद की प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्स की अहांगबा फमसिंग कौरी अहानबा राउंड की इंटरव्यू नवंबर की तांग मरीदा पांगथोकचगनी यामद्रबदा चही अमा एक्सपीरियंस लेबा ओइगदबनी एक्सपीरियंस लेतबा मियोइसिंगी ओइनदे रिसेंटली वर्क तौबा हुजिक थबक तौबा मियोइसिंगना अप्लाई तौबा यागनी एकोमोडेशन अमसुंग ट्रांसपोर्टेशन खुदिमक फ्री ओइजगनी माइगी थाकना बेसी नर्सिंग लोइबा नत्रगना पोस्ट बेसिक बेसी नर्सिंग JNM नत्रगना डिप्लोमा इन नर्सिंग लोइबा ओइगदबनी थागी ओइबा सैलरी लिसिंग मौद्रादगिना लाख अमगा लिसिंग कुन फावा ओइगनी अकुपा मरोल गिदमक 9366230077 नत्रगना 7005273217 दा कांटेक्ट तौबिरउ नत्रगना अखोगी ऑफिस स्पार्कल एजुकेशनल सर्विस नॉर्थ ईस्ट विंडो TV बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड ता लेंगसिनबिरउ क्लास 12 अमसुंग ग्रेजुएट लोइरबा माहिरो सिंगिदमक्ता जर्मनी दा हॉस्पिटल प्रोग्राम तंबा याबगे खुदोंग चाबा पिजरी हाइरिबा प्रोग्राम सिंग अजुदी अहानबदा अकाउंटेंसी हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगी दमक्ता कॉमर्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगेदबनी अनिसुबदा होटल मैनेजमेंट हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगी दमक्ता एनी स्ट्रीम दा 50% फंगबा ओइगेदबनी अहुमसुबदा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगी दमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगदबनी मरीसुबदा मेकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगी दमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगदबनी मंगासुबदा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगी दमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगदबनी तरुकसुबदा ऑटोमेटिक मेकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगी दमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगदबनी तरेचुबदा हक्सांग फनथंगे हाइरबदी इरमद मसिमक्तद लेबा ख्वाइदगी फरब हॉस्पिटल सिंगी मनुंग अमा ओइबा बबिना हॉस्पिटल लेजरी मफम असिदा थाजब यारबा अमदी सेरियाम चंगना स्पेशलिटी कुनहेनबदा अना लायंबगी खुदोंग चाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मखल मखा कयादा अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्सांग यावना लायंजरी अदुना स्टेट वांगदा अमुक करिगी चलुगनी अखोगी मणिपुर दसु होजिक्ति अवांग थाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेंगी अफब थाकी लायंग पतापियुंफम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल where hope meets compassion अकुपमरोल बिदमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबईसोई इम्फाल ईस्ट लेंसिन बिरउ नत्रगा अखोगी फोन नंबर 6909390666 दा कॉल तौबिरउ फुटबॉल बुथवाई हक्सांग यावना पामलिबा मियसिंगिदमक्ता यामना नुंगाइरबा पाव अमा पुदुना लाक्चरी मदुदी फर्स्ट CPC ट्रॉफी 9A साइड स्टेट लेवल ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट अमा लाउरिबा कुंजालिसिंग अनिगा कुनगा तरुकी जनवरी की तारीख तरागा निपानदगी हौदुना चिन्या पीपल्स क्लब यारिपो निंगथौनाई चिन्या लेकाइना सिंदुना निंगथौनाई प्लेग्राउंड दा पांगथोकलगनी टूर्नामेंट असि फोंग ngasi मक्तगी फंगबिरगनी टूर्नामेंट असगी प्राइज सिंदी विनर प्राइज ता ₹1 लाख विथ ट्रॉफी रनर्स अप ता ₹70,000 विथ ट्रॉफी बेस्ट डिसिप्लिन दा ₹7,000 विथ ट्रॉफी बेस्ट गोलकीपर दा ₹5,000 विथ ट्रॉफी टॉप स्कोरर दा ₹5,000 विथ ट्रॉफी बेस्ट प्लेयर दा ₹5,000 विथ ट्रॉफी असिना चिंबनी registration fee na sumbetagi ₹7,000 khaktamak oigani form thazanbagi aroiba matam lakliba January ki tarik taragani thoida oigani manager meeting na January ki tarik taraga manga da oigani akuppa marol bidamakta pizariba contact number sing asida paw fawbiru contact number sing adudi 8837447610 natraga 8787882150 amadi 6009396994